Good morning. Good morning, molweni bethuna, molweni. Bethuna ndandihlala ndiyiva le nto kwabanye abantu umuntu esithi, yo, I feel it in my bones that this year it's gonna be a good year for me. Ngoma sandifundekeleli aba kodwa enenza kuxelela ngoku. Thixo umnesimenyo, guys. Thixo is showing off. Unyaka usaqala and kuye kuthiwe ungabokhwaza usehlathini or something like that, and as kodwa ungabowabala amantshontsho wakho inkukhu zingekaqanduseli kodwa bomna lo Thixo wami endimthandazayo ndingakwazi phofu nothandaza kodwa ndihlala ndisithi wena Thixo yazi inhliziyo yami ufikele lapho engafikela ngakhona. You know, when you go through things, you anticipate. Enhlizweni yakho manje sithi ndizoyenza kanjani lento le? Lawuthubeleza kanjani apha? Damn it, man. Anawo namazwi ukuthi ba uThixo indlela ashowa off ngayo. Nesasiqhizu sana. Cha kasivezi sonke umane sithi nje manje sithi ndandishilo bandilapha thula wazi uhlala uyazi ukuthi mina ndinguThixo futhi ndiyasondelana nabo banenhliziyo eziphukileyo echuzazi sithi namhla Nkosi ngiyamangala uma ngibheka yemuva kube wena waungena mi kame ngafele endleleni Nkulunkulu mayuthando lwakho kithina bantu lukhulu wanikela kentotana hallelujah siyabonga ngichaza sangena la phokuthiwa ongena khona kaphumi saphuma la phokuthiwa akuphunywa ay guys andizazi now I'm like mhlawumbe ngenye imindo zendinibalisele ngoba kutheni lento ndimane ndithetha into ezinje ngalo Thixo endingambhadaleli ne-10 cents ngenye imindo zenditsho kodwa into ebaluleke bendifuna uyitsho ngiyabona kuloo ndawo kuyo ufile ngathi kumnyama kakhulu kumnyama thuphe bathi intoni pitch black ungayiboni indlela yamezela mntasekhaya keep going and uzazi ba uhambi wedwa uthi thula wazi uhlala uyazi mina ndinguThixo ulapho unawe and uzawuthi ukuthubeleza ufikelele kwela cala elona ncipha amazwi ufika kulo. That's all I wanted to say.